When two or more gathered in my name, I shall be there. Lo kusho uNkulunkulu eBhayibhelini. Kanti today, Paula community members have gathered here in Somhlolo Sports Ground praying for safety on our roads for kids. uNkulunkulu namandla sesikhona yilo lolusuku lihleliwe ukuthi sizohlangana sizokuncenga uNkulunkulu namandla sizokubusa ukuthi njengoba setha senyuka ngengcola silayisha abantwana baye ezikolweni uNkulunkulu namandla sizocela isandla sakho uba sisithwala indlela yonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakhuleka ke uNkulunkulu namandla ukuthi konke kuzokwenzeka lapha uNkulunkulu namandla. Siyacela ukuthi amehlo wakho nendlebe yakho mayilalele konke siyokwenza kule ndawo yasePhola egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yizwa ke Nkosi imkhuleko yethu namhlanje, in Jesus mighty name we pray, amen. Nathi siqhuba abantwana one of our driver asithandi nathi ukuthi sibone kuba nezingozi okuthiwa ngelinye ilanga bablame udriver oyi-1 ukublame kodriver oyi-1 blemeka sonke ngoba bathi kubola kwezambane eli-1 kubola wonke amazambane esakeni. So sikuzwile kakhulu ukwenza kwethu la simosha khona. Ngiyazibala ukuthi ngiyenza or angiyenza ngiyazibala ngoba nami ngumshayeli la senza khona wrong sizolungisa. Siyathembisa kuloko siyaba nawo ama-meeting ukuthi kuloku sibone ukuthi kungcono siqale ngaloko okubalekile okomkhulu ukuthi sipephethe lo moya ohlaselayo lo ongabonakali lempi engabonakali esilwa nayo. Sizoyibamba imeeting sizokulungisa kuningi nathi kusamele ukuthi sikulungise nathi sibashayeli sisodwa khona sikubonayo. Sizona nesitha, haleluya. La sizona noSathane. Sathane angahlekisi ngathi uthi umhlabelele ngohlabelelayo uthempini sothini uma Nkosi singe nawe kulephi Jehova siyathini uma singe nawe. Kuvuka amazi enhlizweni yami athi umhlaba uba 24 ngithe pastor kasangifundele wona ngithi umhlaba wonke lo ungoka Jehova nokugcwala kwawo enzansi athi izwe nabakhileyo kwilo umbuzo uthi bani oyakuba entabeni kaJehova ngam ithubani oyakukhuphukela endaweni yakhe engcwele ithi impendulo ngezandla ezingenacala. Ikhona bazalwane nenhliziyo ehlanzekileyo ongaphendulela umphefumulo wakhe emandleni nongafungi ngenkohliso. Siyafunga bazalwane athi umuntu usifunga imbonile athi ushange bayafunga bafunga isiphambano athi bayasazi na. Haleluya. Hlaba wethu lo ngoba Jehova bazalwane izimo zonke ezenzekayo Jehova wethu khona uJehova wethu ubhekile. Bekani bantwana basekhaya nami umntana mwalima lengozini yemoto 2021 kodwa ngizosho ukuthi Inkosi empini ngithi baba empini mina ngiyoyapi uma wena ungasinani ngoba kube ngingomunye mama Olga ngoba ngithi mina ngiyapi ngoba newami wandlula kodwa ngizonika nawo amandla ukuthi singahambi sodwa endleleni. Kumele sibambisana ngisho izwi leNkosi lithi masihlakaniphe njengezinyoka sibe mnene njengamajuba. Mawusamfaka umntwana before sokhuluma mawusamthatha umgibeza wena ekhumbini uthini asho ngiyamthatha umntwana wakhe yamfaka mababuye bamehlisa wena umzali uneright yokubala abantwana ukuthi abantwana bayingane. So angeke siloko sponsana ngamagama kodwa masibambisaneni ukuthi umzali angajabuli ubona transport yomntwana wakhe igcwele angajabuli ubona umntwana wakhe agibela i-transport not road wealthy. So besicela kini emphakathi ukuthi sisebenzisaneni nawe zihlolele ukuthi le moto ehamba ngumntanami iphephile na. Uyayibona ngoba thina siyazama ukubambisana nezikolo sibambisane nabanye abazali nabanye abashayeli kodwa abanye balikhulu. Ukhona uJesu uyaphila abantwana basekhaya. Khoneke lama transport bengicela nabama transport bonke ekseni ngo5 bavuke bafafaze ekhaya kaJesu ema transport wabo. Ekseni ngo5 bafafaze ekhaya kaJesu ema transport wabo.
egameni kaJesu waseNazaretha akekho ofana naye bantwana abasekhaya phasi lonke silile kuzimu uTuzimu when two or more are gathered together in my name mina ngizoba ngowesithathu then into zawo ngizizwa kuhle nakunjalo noma ngaba babili manje how much more evali neba nenkonzo efana nale nasephola nathi somhlolo sibe nenkonzo efana nale nitsho ukuthi marangeka sizuzimu lo nitsho ukuthi angeka si Paula Scholar Transport filed this report Nkosana Mavuso Act, Enterprise 2230.